Mwongeye kwirwa nshuti ba Nino TV. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 28 umunsi wa nyuma na nyuma w'ukwezi kwa kabiri. Ejo tuzaba dutangira ukwezi kwa gatatu. Nkuko bimenyere rero ntago twara tutabahaye kabisa. Nkuko twabimenyeje rwose ko tuzaya tubahereza update zose. Uyu munsi rero kuri tariki nyine ni no kuwa gatandatu, isabato nziza ku badivantiste umunsi wa karindwi aho muri hose. Ngo nanabwira n'abakristo ko bandi basanzwe basenga ku cyumweru ko ejo bazagira icyumweru cyiza, kuko ari n'abari buze kudukurikirana barimo babyuka amasaha mu gitondo. Update rero uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Rwamukwaye, mugenzi wanjye Mwana Ndake ntabwo yabashije kuboneka uyu munsi kabisa. Muhereza felicitation yibarutse, ubwo konje natwe turazubahiriza kuri Nino TV nk'umuntu w'umubyeyi. Rero ku munsi yibarutse ntabwo yagomba gukora, ari kwita ku mubyeyi n'akabebe, nibo ari kwitaho. Hanyuma rero mbonereho gutangirana n'ibintu by'imirwano, mbahereze orientation ndimo mbibonamo, kubera ko hari inzira eshatu ziri kugaragara. M23 iri kuvugwa yuko ishobora kuba irimo ikoramo ibice bitandukanye byo muri Masisi mu ntumbero kugira ngo iribone ko ifata Warikari. Ubwo mbanze nubwo ko impamvu abantu mu mboni abantu kwibona gutya nuko hatangiye intambara isi yose, amaso yibereye muri Iran na Amerika. Ukora n'imirasana na Amerika rero na Israel n'ibihugu by'abaraho bituranye na Iran, ariko ibikorana na Amerika. Ibihugu byose byishyize hamwe biri gukora, byishyize hamwe bikorana na Amerika byose. Iran iri kubirasa na za Qatar hose iri korasayo. Ni nayo mpamvu mwabonye amasosiyete y'indege yahagaritse inzira zijya Dubai na Rwandair yo mu Rwanda yahagaritse ingendo. Ngo nigarukire bya hano iwacu muri Kongo. Muri Kongo bivuga ko M23 amaje kugwiza ingabo nyinshi mu kibaya cya Ruzizi, ariko none ngo ni nako na leta ya Kongo je ingabo nyinshi n'abahibu biteguraga kuza kwisubiza ibice M23 yafashe bya ruguru, unuva mu bice bigana za Kamanyora, bice byekeza muri Kamanyora na Bukavu. Hanyuma ngo akaba ari muri gahunda mu gihe abantu barangariye ibya Iran na Amerika, bahungu ba Makenga bakaba bahita bimanukira bakifatira Uvira, Makobora, abandi bakahita manukira na hehe mu Minembwe, bakaza guhera Baraka, bakahita komeza Karemi. Mu gihe abandi bibereye hehe mu bya hano mu byo ntibivugwa. Hanyuma nako nanone mu rukundo ruhande mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo nanone ibice bya Masisi byose bizabimaje kuvamo mama 23 ikaba iri icyo gihe birimo ifata Warikare yose. Ubwo rero nuko nkuko bimeze. Hanyuma ahadi ibirebana no mu Minembwe ho hamaze iminsi hari agahenge, ariko naho nibajije ko abagaturuka nabone ibyo byose ko abagaturuka hari ubwirinzi bukomeye ko drone barazimetrije, nta drone zikiza kurasa kuri M23 hano mu bice byo mu misozi miremire. Kandi ikindi mu minsi nejo bundi kuwa kangahe ni kuwa gatatu niwe nimo mvuga n'abantu mu Minembwe mwati ubu ngubu abarundi barahashiriye abarokotse ni inkomere, bano bari kwivuriza ngo bitaro bya Baraka biruzuye byuzuye inkomere. Ubwo urumva rero nimba ibitaro bya Baraka byuzuye inkomere, nuwo ngo abarundi ababa bahashiriye babari benshi cyane rwose. Hanyuma ubwo turaninyabye turi ku mirongo ya politiki hari ko politiki we nayo ibirimo ibintu byinshi cyane, cyane. Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yongereye igihe cy'amezi cy'ingabo za Afurika y'Epfo zigomba kuba ziri mu burasirazuba bwa Kongo, mu rwego rwo kuba ziri muri za zindi. Buriya nubwo abantu bataramenya ingabo za Afurika y'Epfo muri Goma ziracyarimo, ariko izihari ni za zindi zarwanye na M23 2013 nibo bakirimo hari ya mission nyine iri muri MONUSCO. Buroro yabongereye igihe kizageza tariki 31 z'ukwezi kwa 7 2026,
ubwo yabongereye igihe cy'amezi 6 nanone ngo biyongereye ngo ni ukugira ngo bahatahe 50 b'Abanyafurika y'Epfo bari bari muri misiyo ya ONU, ngo bikaba biteganyije ko bazakoresha amarandi miliyoni 883 kubacyura icyo gihe bazaba barangije ubutumwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe bazahita bataha iwabo mu kwezi kwa 7. Nuko ku rundi ruhande abarwana ku ruhande rwa Kisegede nabo baribaza ngo Kabunambo, ngo M23 ari kugenda mu misozi ya Kabunambo, ngo iri kongera yitegura kwataka Uvira na Karemi, ngo bamaje gucukura indake, ngo imbunda barimo barestara, ngo bavuye Bukavu ku bwinshi, baciye Ngomo, Kamanyora, Mutarure, Sange, ubu kabageza bita Kabunambo. Ngo ejo kwa 5 ngo bagaragaye nyuma ya saa 6 saa 12 musaye mugorana na minota 3 ari bikamye ngo bimwe binini cyane byuzemo abasirikare n'amajipu yuzuye ingabo za M23 bamanuka Kabunambo, bamanuka bagana aho bita Sange, kugira ngo bavuga ko bagomba kwisubiza Uvira byanga bikunze. Ubwo ni birana nibi kugenda bicariye Abanyekongo nabo ntabago bajya biburira, ariko mugenzi wanjye Katsuva yabashubije kuba u Rwanda mu kibuga cy'indege kimaze iminsi gisanwa nako kigira kivugururwa cya Gisenyi nabyo byabaye ikibazo. Yabashubiza mugenzi wanjye Katsuva ati nimba u Rwanda ruri kuvugura ikibuga cy'indege mu gihugu cyabo, bibikiye ikibazo cy'uri Kongo gute? Bwe mwagombe kureka kuze muvuga buri u Rwanda mu gitondo saa 6 nimugoroba kuba bavugura ikibuga cy'indege cya Gisenyi ni ibintu byatangiye n'intambara n'itaratangiye ko nanjye ndabyibuka. Uyu mushinga kuvugura ikibuga cy'indege cya Gisenyi watangiye muri 2018 babarura ingo zituriye hano bazigura zivamo. Rero intambara muri Kongo M23 ateye 2021 urumva ari ibintu nabyo tujye dushyira mu gaciro. Hanyuma bamwe mu Banyekongo bategeza ko u Rwanda ngo u Rwanda ngo rurya ibyivuye muri Kongo saa 6 nimugoroba ya rwose ni uburyo strategie iterambere mu Rwanda rufite nta niwe na RDS rwose. Gisenyi mu gice kigize Visit Rwanda, hari plage, hari amashyamba, hari ibibuga by'indege, indege za kaburimbo, ikigo cy'indege za kaburimbo abantu bashobora gusura u Rwanda bashobora gukoresha. Kuba bava i Kigali rero ukaza hano Gisenyi ni amasaha 4. Urumva rero kandi ni ku ndege biroroha bikihuta cyane, uri nk'umukerarugendo wihuta. Nta hantu byaba bihuriye n'u Rwanda rwose, nibyo yarimo abwira abantu. Hanyuma mbamenyesha ko Perezida Kagame tariki 10 z'ukwezi kwa 3 azaba ari iki Paris, aho azaba ari mu nama ya 2 ihuza aba perezida bisiga ku ntuza ku mbaraga za nucleaire. Azaba ari muri bandi bari imbere baganira kuri nkuko yabitubwiye ngo abashaka kuba muri table d'honneur, aho azaba ari mu bazaganira, azaba ari ku ruhande rwe, azaba arimo na Perezida Faransa Emmanuel Macron ndetse na directeur umuyobozi wa agence mpuzamahanga ishinzwe energy atomique Raphael Grossi nawe azaba hari. Azaba ari perezida w'u Rwanda, azaba nawe afite uburyo bwo gutegura uburyo u Rwanda rwagira izo ngufu kuri na tariki 18 na 21 z'ukwa 5 u Rwanda uzakira inama yitwa Nuclear Energy Industry Summit. Nizabera mu u Rwanda ushobora gukoresha ingufu za nikeli nk'ingufu wenda zigabura nk'umuriro n'amashanyarazi, apana mu bitwaro bya kirimbuzi. Hanyuma gukorera ku mirwano imasisi ho abazarendo bakubiswe cyane, bakubiswe ku buryo bwinshi cyane kuri uyu munsi mu gitondo cya kare imasisi. Ngo M23 ikaba yari ihanganye n'abazarendo, ikaba yongereyeho n'utundi duce rero yifata two muri Masisi. Uyu munsi nuko byari bimeze, kandi iyo mirwano ndi kubabwira here saa 11 za mu gitondo z'ukwa 6 M23 ikaba yiteguye rwose ibyabereye mu duce rwose, kandi ikaba yakose Ntete, Mahanga, Mushaki, Rukore
rwose aho rwose niho imirwano y'imibera kandi mu Ventura ngo hitwaye neza. Hanyuma ngo muri Sud Kivu abasirikare batatu ba Kongo tariki 26 ejo ngo ngira ngo ni kwa kane barakomeretse mu mirwano yari yabahuje na twirwaneho aho bita murima muri secteur ya Tanganyika muri territoire ya Fizi, bakaba barajyanye kuvurwa nk'uko societe civile yabitangaje. Hanyuma hari utuntu tuba ducaho nyine tuba twisekereje, wenda nasoza kuri za podete umunyamakuru Hariyana Vare baramuzi, Hariyana Verasi ni umunyangora ariko uba ufite na mikoro ya RTNC, ubwo urumva hari uburyo nyine bamujomberamo bamuyaye namukandira akanyenyeri ku biceri urubazi bazurira na Kongo abaza abategetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariyana Verasi rero yabaje President Amerika neje yamubajije ngo Mr President ni ryari ngo tuzabona ngo mwafata ibano Rwanda kurenga ku gahenge k'amasezerano yasinye. Sikone yamushubije ngo ibyo tuzabireba nyuma ya saa sita. Donald Trump abamwikiza nyine ababizi ibyo umugore abarimo n'undi kwahora imbere y'abategetsi rukanka nawe kahotereka muhereze balance yiwe. Mbibutsa ko we nananasoza ko ibera muri Kongo Donald Trump nta muntu ubizi nkawe, nta muntu ubibamo nkawe, nta muntu ubikurikirana hafi nkawe, nta muntu arabikurikirana hafi cyane. Nkeka ko Amerika nayo muntu wa mbere ushobora kuba bifitemo inyungu kurusha n'abandi bose rwose, kuko urebye amasezerano ya Washington Amerika ifitemo niyo yabyungukemo cyane. Nkeka ibirebana u Rwanda ni umutekano w'u Rwanda na Kongo, ibindi we azaza yibonere amabuye. Ubwo ni ibyo ngibyo rero, nkomeza kubashimira uburyo mukomeje kutuba hafi, mukande like, musharing, muhereza abandi, muhereze Nino TV kuko ariho n'ubundi mwizera mukura amakuru meza. Ubwo nanifuriza mugenzi wanjye Mwarandake nk'umupapa namubuze muri mugoroba ngo mukande hahantu. Mugora mwiza rero, aha ibindi nahejo.